Ya, fe lava e whawhelu atu le whawhakamai a Samoa nei vaenga ia o le aso lea ua tātou toi patase fo'i. Ia, mane suisi nia o le vaenga mtanga luenga ali quarantine. Ia, awa fo'i ia tātou patata noanga masani. Peo nei, tumpai pa alea e panau iloa le manu si o tātou tunu nisi o loa e manau mia ia ni pe mita awa fo'i le tau au ina mai Samoa nei. A mise fo'i nisi o loa e au ona whaia pe mita a lo whai malanga fo i tātou tunu Samoa nei anga i atunu mau ia pipia e whawhenu atu ia lo sunga Jackie whaptai fo i le whaamnoi nalo taimi a wata tu whaatata noanga nei vaenga tai au ia whaftai lanu ia whaftai fo ai i e o lo whao whafoenga tāpu kalame le so ia whamalot fo i e o lo whafonga mai tāpu kalame ia o le matawaenga quarantine i o vaenga le ngā lua i tui wafu ma i le malai waalele ia po so se tū lava lo o whimei o lua mai atini umau ia wafo e puipuia leo Samoa mai in setima manu whalafua ia leo e ta ua fo ia ta ua tō mtanga manga e pēna ia le tō ngalwanga lo tō mpai ia wala puipuina leo Samoa ia peona e tāua ia on vaenga ho ia peona i tātanoanga ia i lea o vai atu ia o te loa lera tau so atu ia nisi o vaenga ia mono silfia le manu se o tātuturu ia manato nei aso lea tātanoa fo ia vaenga peona i pesticides ia po waila au fo lea ona ia mono silfia tātuturu ia o lea e ia tau le lisi ho ia manatolo o le lisi le tau ono folfola ho i tātou tunu. Ia po a tonu nei mea tau waila au ona. Ia whaftai lanu, ia molisina fia o tātou tātou whaafonga mai. Ia o waila au ona, o waila au e whaapena ona whaonga i kukongo kako whaatoanga. Ia le ngatenga, ia o waila au ona i whaonga awa fo i tine o manu whaalafua, ia po o inseti whaalafua. Ia po so se toina waila au ona lava le kineng lave ia mei o pauka ie whaonga awa fo i ia le pesa sa ai lungo ngi manu awa fo i le utufiti o nisi manu se tulou. Ia po o ngi mea yo mau isumu te tulou. Ia awa fo i ia le control po le tape ina ia o manu whaalafua pe o manu ia no taua. Ia o isi koinga wailao ona i lawe fo i ia o mea i o whangangamu po o whangalangu o whaasolangamu ia po o mosquito coils and mortine po inga wailao ona o mapina i lawe a umai lalo mato lisi lea i whapena ona mana o mea ia le Restaraina. So i tu ainga wailao ona lawe mana o mea lawa le Restara i tono le mato vaenga nei. A whape leo iei ia se waila au i whapena o na fia au mai atinu mamau ai e leo la bea i lalo le lisi lea ua mai o na Restara. Ia e mana o mia la e le tangata le whapena o na fia au mai i le waila au le mana o mia le bato information po a lava information e whaatau i le waila au lea po le anmea le fia au mai i waila au po se waila au ia mai mo le whaonganga le tono whaatuanga awa fo ia le bao se tulou ia po se waila au ea mai awa fo ia le whaia i mea ia mo whaatuanga pe o whae o talo langa ia isi laengai ua lato masangi fo i whaatoanga i whafu lato ngalulue ua lato i loa ia i toinga waila au ese awa foi le whaalelei o lato whaatoanga. So tūlanga la lea lanu whamunmole e mana o mia lava le Restara o sose tuenga waila au e o mai mo Samoa. Awa e lava tangata e malanga tui atunu mau ia sau i nei o mai ia sanga ka lone po sanga whangu waila au. Ai leo mauti noa pe e leo i loa foi. E ai foi ia ai inga awa foi le au mai o te tonu waila au ona nei. O le mai tau atu pe so se i le waila ona so se waila au la mol whawhingo fia hoi leo le nama hoi manu se tātou tuno o whafonga mai. So se waila au lawa e tinei ai, pe ta pe ai, ia se so se insecti. E tau o vaenga la le tau
ia tātou tūlafono o waila au ona po pesticides. Ia, sa au le lanu, ia. So, pena e tā ua, so si tuainga waila au lava. E la vea in vaenga lea pe o waila au ia, o lai wa waila au sua vai, o le vai, ia po waila au ia, ngau o lai ia, se waila au pauka, ia po le po baits, ia po e whaisi kuenga waila au ia, le kelenga ka ai I whaleoloa lo whatau ni Samoa mo sioka, o Bensinga po sioka e kelenga e whaunga mo e control po le tapea ia o monga se tilo. Ia o koinga waila uma whapenanga I la vea uma I lalo matou lisi lea o waila au, lisi o waila au e mana o mira stara. So a whapela o yese si o whapena ona sau mai masanga waila au lea ai maua I fo I le malai waalele, po I le wafu mele ki lia ia waa. Ia po I so se tu lava o tatu atunu o lo ofi mai ia o loa ese mea tunu umau. Ia e mawhai lava ona e lava malo si angan matou ofisa e sis pe ave ese ai pe whapea e le o resitaraina, e le o resitaraina I le waila au. Ia po le swittu langa whapea o le o yesang pe pape mita. Ai ai fo le waila au a mai on resitara pe o mea yo te lo waila au I o mai on resitara lo whatau I whatau anga o I whale o loa whatoanga, ia po o I le farm supplies, te le lava waila au tau whatoanga la o mai ona restara. Ia au isi koe ngā waila au le kelenga mau e koe whale o loa, ia o isi waila au ngā e whapena ona matou au tilo e po o restara, a whape o lo o restara ina. Ia, te le lava malusianga e whai ona sis pe mau mei matou, ia ona tuula I matou pokule stoa ia waila au ia whapenao e le restaurant. Ina ia whai ia le decision po le whai unga komiti o waila au. Leo e tā ua le komiti leo na waila au po. Se I whamatala o I le po I lea mo sipia tā tutunu o le vaenga tonu lea whamunu. Ia whaftai lanu, ia o le komiti leo waila au. O le komiti lea o loo whaafoe lalo le tula fono o waila au. O le pesticides regulation lua awhi malima. O le regulation la leo, lai whapena ona whaafoe ia te tau ona I se komiti. E whaia ia whae unga o waila au ona nei pe whaapea o lawa sao mei tonu o Samoa ai maua I foe e matawainga I tua le border. Ia, so bes whataita inga lanu e ngai ei ia ngai vaenga ngā o mai foe malato waila au o e pe atoa le pai lati o waila au kasi pai lati ai kumu I waila au I e whaonga I whatoanga. Ia o le tūlanga le na o tu I le vaenga lea. Usa e siaki a kua, e le o iei ma se paperwork, po se pepa lea e mautino o mai ona restara I waila au, ia po se pepa pe mita fo I whaatanga I ona mai waila au. So o le whai unga na whai le mato officer, o le sis, ka awhi mai waila au, ka awhi mai pai laki lea ina ia ave I kokongo komiti lea. O lo e komiti leo waila au, e lato te whaatala noa ina mata upu, whaatala noa ina mata upu lea I waila au ona ua whapenao na sao mai tonu Samoa, ai e leo e ia ni whaatangana po o se ele restara ina. So o mata e whaioi lava le komiti lea, e lato te ilo ia le I tuainga waila au, po se waila au ona e leo whaatanga I tonu Samoa, pe e le restara ina. Ia po se waila au mai ona restara ai o leo whais pe mita. So o la tola le mawai ia le whai unga pe e koe ave waila au le tangata le ngā mai. Pe e tau whi mātou koe whai ingi si suenga. Pe whaaleau ngā ina. Ia o vaenga o mana ia e mana ia no si whia e hoi on manu si o tātou tunu o wā. E whaisi te leo se lengi alu hoi whatau ina ia waila au ese hoi whapeni. Ai a whaila ne o wia ia a wala hoi ia e tauano ia luinga mai mau umani se lengi sa whaanuina hoi whatau ai ia waila au ne whia tunda mai tono o tātou tunu. O le isi maenga o le bemita le mana umia e whaia mua ona mawhai lea tunda mai tono Samoa ia so se waila au ona.
ia o te rosa tele o tātou tunu ua lo whapea no ngā lulua e peona e tā ua e nisi ko i whātoanga ia tunu mau. Lea la wā matanga i roa le maanga ia mane au ngā nisi ko i au o waila au lea wā tau pai a mai Samoa. Ia ono oana a wala i tau ona uia ko i lea e mawhai i ona e au sia pe umia i pe mita lea mo le tuina mai o loa ia whamumuna. Ia whatai lanu ia peona tā ua taingo sola. O le pepa pe mita, pe o se pepa le whaatanga i ona mai ia o loa ia tau quarantine, na be fo ia vai la o ona. Ai mo le sila fia lava o le malu latunu. O e ese le pepa pe mita, e ese fo ia le resitara ia o vai la au. So e le mwhailanga whaisau pepa pe mita, pe a whaapea o vai la au ngai te sama oi, e le resitara ina. So e mna o mia la le a whaapeo i isa vai la awa fia o mai tone samo. E leia le sini mo mai mato ofisa. Po o la vea lau mai la au le i lalo le mato lisi le o mai o ana restara. I whai ngō fie na e mwhaianga le pepa pe mita e mwhai o whai. E a whaapea wa awa ai atu mato ofisa e le o la vea vai la au le i lalo le lisi le o mai o ana restara. Ia. E whaingatā fo i la e mna o mia le koe apply mai o tangata lea e wha-restara i langa mai la au, a wā a le stala fo i mai la au. E tele ia paperwork po o information po o mea mna o mia mato o ofisa. Ina ia mawhai e o na restara mai la au, whai tata inga la o se tangata o lai whaisanga whatoanga. A wa alwalwa i New Zealand, wawa aifo lo i mai la au New Zealand o lai work i whatoanga whae New Zealand. O lai lai fia mai fo i whailang whatoanga whae nei. Ia, o le documents e kia leanga mato ofisilia i o mea i o polel mea lai a mai la au. Polel mafuanga e mai la au. Ia, tawana tau polea kongo mea lai la mai la au whaonga ai. Ia, and e polale ngol vai la au ia o le situ langa o le mele ta o le material safety data sheet po le MSDS pe o se whamtalanga nga o le vai la au lea po le po wa ia o vai la au pe whapea e ongo la bea yes se mo me whaia su formaloina ia o le situ langa ia po wa ia effects o le vai la au lea i lungo isi koinga inseki po ole le effects isi ko nga inseki ia mai si fo ia la au so information umala pena e mana amia in mato vaenga restaura vai la au ina ia mautinoa la ua mai o na faile susuenga nga mautinoa la ua ele o yesi a fianga pe fa pe o mai vai la au le tom samo ele o yesi a fianga yo no tupu tato fatsanga fai pe fa pe la fa ile fa pe ona mai vai la au le control like polas ko nga insecure lo nga fa la ve fai so o details uma pena na o mia mato officer ia ona yeila singa taimi e tu mai e whai mato a susuenga i ngā ilo lai. Ia ona table la ia i le komiti lea o vai la au. So o le komiti fo i lea, i le whapea ngā o le mato vaenga. O le komiti lea la vea fo i ai ia vaenga lea le siusi o manga. O lo e le sui siusi o manga, o lo e le sui a le matanga nuinga soi fuamano loina. Ia o lo iai foi le sui o le mato official whatoanga whainga whaipa. Ia ma e lo o iai foi a le sui a le vaenga le whale o lo whatoanga. Ia ma le vaenga le University of the South Pacific, USP. So o lai la vea umai lalo le komiti lea. Ia awa fo e ia areas ese o mo whai ona a fia ia vai la au pe whape o mai sumu Samoa. O le se vaenga le sa tata noa i le ta poklame o mawai atu o le vaenga pēna i ia patu la o tuto. Ia pai ana toi whamadino le whawhonga mai fo i o tātou tunu. Ia le vaenga fo i pēna a tauna o ia ai le itu na mai Samoa nei ia patu la o tuto whamunu. Ia whaftai lanu ia o peo ka kua mu e kele lapa fo ia whini. Ia o isi ia vaenga le whailato tonga la au ia ma ni nursery po o kele foi ala ko fia e mai ia fatu la au toto ia mai New Zealand e o quero New Zealand like aquele ia meio bromeliads o la au esse matango fia
ia e mantua foi ese tau ia tunu la ese foi tau I nei. So o mea I o whatula'au, ei foi ia le matou lisi o whatula'au I e whatanga o nau mai. E whatanga o nau mai atunu ia pe o New Zealand, Australia, ia o I Tutuila, ia o Amerika. So o matou lisi la lia, e whapena o na whai atua ia le matou pepa pe mita. Ia mo le sila fia foi o pepa pe mita e mawhai o nā mai ia whatula'au nei. Kele foi o whatula'au lai whaatanga o nā mai atunu ia. Pe o la tunu ua ia kele ngā mai kako o loa. E whaapea wawai I fos whatula'au na sau mai tangata sau mai se atu Asia. Ia kele lava le afianga I ono tau fia mai ia whatula'au ia awa e leo la ve lalo le lisi lea ua mai o na whai ia suese ngo lau mawhai o nā mai ia le whatula'au. So mo sila fia so se kuenga whatula'au lava le lava le whai o le pepa pe mita. O le pepa pe mita la o e tele o information e tele mna o mia I o le ngua tangata le ngei. O le ngua tangata la e whafole la fua mai ia o loa whapene ia en poa kuenga whatula'au. E la whatula'au whenga e la vea ia mea I o whatula'au tato la vea ia mea I o pumpkin seeds o tomato seeds, cucumber seeds. Ia la vea fo ia flowers ia pe o roses o lilies, orchids, flowers a pe nga. Ia o tūlanga mapena, na o mia lava le pe mita a wako I whaatanga I ona o mai pe a whape o I whatula'au. Ia, o lesi vaenga po ia tau no silpia ele maru si o tātou no e nā tō lea e pai malanga mai po I Samoa ia lesa hawa I tō nisi o tāronga ia o lea mai tau ina o vaenga peo na I se vai po I lea lesa pa o ngā ina ia o ropi e po nisi o palpala ia se I tana po I lausunga ia vaenga I tau o na usia po ia whatoa ngai mai po I Samoa malato se vai pa pene I pa mua. Ia whaftai lanu, ia mo sina fia malu atunu. O lo iei lavel vaenga lalo le pepa lea declaration form le whapena atu whaturunga waalele. Lo iei ia whesili e whapena atu whesili ia pe whapeo lei po ngai e ingi sports equipments ia po ngi me ia whaonga I whingota se tulu po loa whapena o e sauma oe. So o lei whesili mai po o lei mama and all that. So o le matawhai o ala I o tangata le au mai ia o loa whapene ia mautinoa lai mama. Mautinoa lai mama le whapene masaunga le mu. Mautinoa lo iei ni la pisi pan papala o lo pi e se tulo ia. O le matawhai o la mātou nei I malai waalele. O le whape whai husiaki lai iei se vai whapena o pi in papala. Ia ki le lava le afianga I mwhai on tawhi mātou ia le Sangi o se atu se vai pusa se vai lea. Awa foi ia le e whai mātou le asiasinga ina ia mautinoa le o iei ia ni palpala I onu pipi I mai ai. So o tūlanga papena, o la vea foi lalo matutula fono ia le mea le ta o le on the spot fine po le instant fine. So o la whaatala noe matutula fono fo ia awa foi ia le koe koe babaai le tangata whenga e tangata whaalonga tata tangata e o laila te loan me whai ia a leo mai a malato ia se vai pupala ia. So o mato on the spot whaina le whaatala ngoi tono matula fono. Ia e la vela I tuenga tangata ia tuenga ia o laua la toi loa ia a leo au mai ia whaape a fru. Ia so o tūlanga la pena. E whai ona matou singa ia le oloa lea. Whai matou whaanga I o inga e koe ta pena lei. Ia e whai matou mo lia tangata lea I le whaamsinona pe whaapea o lea nga te iloa. Te iloa ia a lea o mai lava ia tuenga o loko pala nei. Awa tuenga o loko pala e ke lea whai a lea a whianga I ono ofi mai e ia se whaamai po se inseti o loo carry palpala po le ala vale inseti o loo pipi e tuai e whai ona fi fo ia le tātou si o manga po tātou whatoanga I koenga o loo ese nei ia mea ngai tā uai le whai tau le leo tātou declaration form mautino o loo manga te sama oeongi o loo saunga le mu ia ma e loo iei mas palpala se tulo
Ia, o te matu nao manino nā vaenga ia o le wau tātou tau nuk mai ko isi ui o le tātou pokalame nei vaenga le aso ia ai wala pēr pai o lo i eise isi vaenga pia sau noe po i lau sua ia le o mahe a tātou tangi whatu ngai. Ia whaftai lanu ia na ole a whapeo ia lava sisi o lo ia ni ana pesili ia po se me toi fia malam lama atini ia o lo ia an mato website o penga te whailangi o le www.samoquarantine.gov.ws ia po o le vini mai foi i mato ofisa i matau tu le lua o iwa lua wha. Ia, o le pauna temi foi ia le ua ia i foi o tātou kalame ma tātou wha tātou noanga ia malvaenga o le quarantine le nei vaenga le aso tauna o tai le malu si o tātou fnuru wha tasi mai ai manuia lawa fofuanga toi le aso.